بله بینن هجا دیروکا و شرطی و نقله لسر کلا پالویه هر وکی هند بینن هون جنز و دشوپینن کو چوا دیروکا و شرطی ج برنامه خویا یکمین و حتی نها هر تموتم لدو شوپا پیشین کردا بویه نها ام و هفته لسر کلا پالویه ناوی خوی دن جرد بجه سبت تاریا دسدما خالدی اورارتویان جرد دگوت سبت تاریا ناوی و کلا هنه بو ورن ام بهره کلا پالویا کمنار کو دیروکا و خودگین در دوره 3000 سال بریان ها و حتی صدمان هوریان جیدچه و شوپ ویجی هی و نشان جهان و قاده در دوره نافچه پالوی ورن ام هفره وی بازار خوین شیرین و گلکی کمناره دگل کلاویا دیروکی ام هفره جنیز بشوپینن و ناس بکن کرم بکن بله بینر نجاز خوازم هنه کی باله بشیم سر عشیره مردسیا و عشیره هنه جدر دورا چولا مرگی هاتیه ملکی به در دورا روجاوا ایرو که ام دیوژن به هرما کردستان هلا روجاوا بجیبویه و حکمداری که باش ودری آجوتی دمکه خوش ودری حکمداری کریه حتی دشرا ده حکمداری وان هات شهید کتی جانا خوش دست دایه و ملکی ویج در باسی ودری بی در دورا پالو هر وها اگلی وان درنا بجیبونن دسردما مروانیان دوان جیکا شوپا که خوشیل دو خوشیه از خوازم برزداری اپی عثمان صبری برزداری ببینم جبرکو او بخوا مردسی بویه بله پالو هم پید زنن باجر کی وری قدیمه کو گله کسایتین نافدار جوید رابونن ریبرتی جملت مرکریه هری داویجکا برس سرحدین دمیرتاش کو باجر شیرین یه سرحدین دمیرتاش بله هر وها دگله جهان ده بجه شیخ سعیده کال پیشنگی من زانمند او جیل و درج دایکا خوبیه بله ام چقاس قلا پالو بک هندک ور ام هفر هندکی دیجیکال نوا لسر قلا پالو بگرن و ام باجر خوی قدیم جنز و ناز بک کاو کیدن چه هیه چه لتنی کلام بکن بله بینن نجا ام کلا پالویا و راپلکی ام درکتن جور لهیجی کاش موید لوتکای هری راجور لهنبری میه هر وکی هند بینن باجار پالویا از بجن باجار لورا و دره دیروکا و خو هری کم خود سپر در دورا 3000 سال بریان ها و دو وقت خود باجار کی گله کی دیواسا بویه و مالوانتی جقراله خالدی اورارتویان رکریه بینن نجا نه از خوازم هنه کی قالا روشا باجار پالویا بکم باجار پالویا 86 کیلومتر دکه روجلات باجار الازی هر وها در دوره 105 کیلومتر باجار آمده لجراوی دکه لروجلات ویجی که 98 کیلومتر باجار چلوکه دوری ویه هر وها لباکور ویجی باجار درسما رنگین 100 کیلومتر همه تو ویجه باجار پالوی در نوان دوان هر چهار باجارن مین دیروکی قدیم دیه بله هر وکی هندی بینن چمه مراد جیکا لید فتله وکی فتاکا ماره چوا ماره زیها کی وکی اجدرهای کی چوا فتاکا اند دخواه وانی وکی مرو چند حبسیان بستی پنس بسر هوا بک وانی لدورا گراند فتله و وکی کوانه که لدورا باجار پالوی دفتله و بربه کوه دچه بربه
bendava a kebane binelin heca bajarê Paloyê me got dîrokavê xwedîspêr herî kêm xwedîspêrê 3000 sal beriyan ha serdema Xaldî û Rartuyan lê em dizanin ku berî wê jî hûrî hebûnin heta şopên hûriyan jî heyî li vê derê vî bajarê şêrîn û qedîm malovantî ji hûriyan rekiriye ji Hîtîtiyan rekiriye ji Xaldî û Rartuyan rekiriye ji Medan rekiriye ji Roma û Bizansiyan re û her wiha şarstaniyên piştî wan hatinin yan jî em bêjin dagirkerê piştî wan hatinin malovantî ji gelekê şaristanî û her wiha êrişkaran re jî kiriye bînerên heca niha ez dixwazim wekî qala navê Paloyê bikim tê gotin di serdema navê wê herî ken yek û tê zanîn serdema Xaldî û Rartuyan de sebê tariya dihate gotin hema demê de ji vê kerê dişwa ji vê kerê re jî hema nav de tê gotin ji ber ku bajar ve çaxiye ev derbûye yani ev cîhanan ser kelake dêwasa bilind e û der û dora wê jî bajarê qedîmê serdema Xaldî Qiral Menû hatiye ava kirin navê wê yekîmî her wekî me gotu sebê tariyayê berdewamiya wê jê dibêjin Romanopolis, Asmasta, Arsamosta, Arşemşat, Şimşat, Aşumşat û Sumyasat. Her wiha serdema Osmanî de jî jê re dihate gotin Sekrat û Mirdêsî. Mirdêsî navê eşîreke Kurdan e ku ev eşîra ji derdora Çolemêrgê hatiye li ana etnîgara Rojavaya niha milekî li vê derê cî bûyî milekî wê jî ka li vê derê û derdora egîlê wan derena bi cî bûnin û her wiha di serdema Merwaniyan de ava eşîrahanê hukmdarî ji li vê derê kiriye û her û her bajarê Paloyê tevî der û dora xwe bi mîregeya Kurda vegerê dayî bûye û şopeke paqij û dîrokî li pişt xwe heştiye. Belê bînenin heca niha em derketin lûtkeya kala Paloyê kala cî herî xala herî rajor ku îdî ji me wê de tir tiştek tune ye dema kala ava bû diyar bû hîn jî bilind bûye lê vî halê xwe de jî em dinerin 2210 metre bilindaya wê ye û mirov çiyayê derdora xwe hema tu bê ji wa jor de lê dinere cîkî gelekî hakîmê jî derdorê re her wiha hûn pişmê dîse hûn çemê muradê dibîne navê xwe yê din jê dibêje Arsîn ku ev çemêhanê bi hezaran sal sed hezaran sal de herike ji bin etara çiyayê agirî de herike ser Wanê Mûş Çewlik her wiha tê dirare heta bendava jî leqa da digir û xeber di ser çemê Firatê belê bi hezaran sal de herike û şahidî jî gelekê şaristaniyên pêşê me re kiriye çi xwezî bi heta ziman û bi pêviya qala wan demana bikira belê niha hûn dibîne ku eser dîrek rûniştime ve dîregayê alêgî lê ba û bahozê ew wergeran lîzîtî herdê kiriye wexta mirov qala ba û bahozê dike yekser ew tê bîra mirov yezdanê ê hûriyan teşûp hebû dîse heman yezdan di Xaldî û Rartuyan de jê dibêje teyşeba ew jî ka yezdanê di rêza duyemîn de yê ba bager û bahozê ye belê hûn dibînin ba û bager û bahozê dîregê hesî jî wergerandiye ê alê ye xezeba Xwedê ye çi bêjin
بله بینه هجان ها هدی دورا کلا پالویه دفتلن براستی که کلا که گله کی مزنه ول سر جه کی کلا تک وکی جوان کلا تانه تیری باس کوچوال آسیگان هرنی خوشید که اف کلا هانجی کلا جوان کلا نایه بله لبی کلا هانه دیاره کو باجار کی گله کی مزن ریاتی آباکرین در دوراویش و دیواری مش بتبینه آباهی گله کنه هم اول چهار هاویر دور کله آباهی بیشوی دیدن ل تدی هم چه خرابی وانی مایه کسی که تو خدمت نکری yani جبر سببی تزانین ام زانین yani جبر چما yani خدمت باندران نایکن بل جراغوت دو مازدا خاص بدری دوباره بکم اگر لگوری روشاویا اول ور رستوران کرن به هزاران به 100,000 توریست به بدریش بر کوبراستیجی هم چمی مراده هم جیکا بازار پالویه هم جیکا کلا آخال دی اورارتیان به همو محتشمی خو الپیشبری میم نهال پشمه لگریل جرا هانه وند بینه هناك اواهی هي پراک هي حتی دو پرای یک جی اترینه یک جی اکبری نهچاویه او پراجی او ترا خو کفنه او وکیدن دیرک جرا هانه خویا هناك تربه خویا دکن بله بین برچاوی خو 3000 سال بری چه بازارکی دیواسا و وکی پاریسا ایرو وانی محتشم بویه لوان در دورانا فاخر هبویه حسن هبویه لوما دولمندی گلکی مزن هبویه خلکی به روشاویا خوشگذاریه د استا گلکی بلند هبویه ولات وان بویه آخا وان بویه جفر سلاح البراندیه و آزاد و سربخابونن ام قلا تشادکن ام قلا 2000 سال بری دکن اوانا حکمداریا خالتی اورارتیان بو پشتیوان جهاتی بگومان نتنم قلا خالتی اورارتیان کلی همه پشتیوان چند ساله که ایدی مد رادبن و مدجکا جدر دورا دریا هزاره و حتی خود گینه هندستانی و یعنی سینور هندستانی و دریا ام بجیم کنداوا بسرای و بیاوی حتی دیچه دریا رش و دریا سپید دره خو و سینور ام بجیم سامسون ایرو حتی خو برا سر انتاجا ده و اوجیکا امپراتوری که دیواساوی بگومان ویجیکا شغل بدرشتی دیش برکو دسپیک خالتی اورارتیان افکلای هانه آواکرین لوما پرتر ناویوان تین سر زمان بینرین هجا لوی دره سپیاتیا که از خوازم وی سپیاتیا وی کلا هنجگا هنکی خمگینی چیرو که هی انتخواز جوار کی سر همه بجه دسردما قراله خالتی اورارتیان منو ده دینه کبی او خالتی یعنی منو تم دهاتی وی دره یعنی هر چخواست پایتخت آوان توش بایا وانه بویه ده تابعاتی به دری کنترل کی هر وکی مگود ده جملت بگیره حتی وانه بدهان آن کله وانی هبویه جاران دکتن سفر جبو خانی روشا ولاتو و چه خدمت کرنو و yani خباته وان چوایی بو به مبسه چون هاتن هبویه روزا که ته گوتن قرار منو اته به دری ل برگوید که کسی کی بناوی منو هی دینه که او دینه کی پاپولاره برگوید که به علاقه منو بین هلا شبر کو ناویج منو اید شبه هب هلا کاج مربین از لبنان به کسی کی چوایی محافظ کسی بناوی منو دینه پیشبری قرار منو ال نره yani سرگویی پر خزان و جلو برگی و کم بیش خطا که چارشیه دبیجن دری که دینه که می مشهور هیلو داره بیشوی بیه منو محافظار دبیجه یا بیاد به گناه به هنگی چم ده بشو و برا و پاکش بو جلن و خوشگله بگه و بینه yani کفاوی جرته ل خلکه هرم دبیجه قی منو بریار دایی فرمان دایی کوی ناوی امویجن منو دیچم ده فتسینه برگه منو که اوجی دترسه و بر بچمی مرادی بدیچه و بر پلادیچه فتسه ترباوی چرگجه تربیه بیداریه چرگل وادا دورانایی هیچ وکی زیارتی لی آنها خلک هرمی وکی کسی کی دنی وکی کسی کی امویجن مسلمان وانی تی زیارت آبی بله بخواستم به سرپیاتیا کل بدری قومیه هنگی بارا پار بگه تشتی وانی هی دنیم بگو خاصی زمانی چمی مرادی هویا و قالا هزاران سرپیاتیا وانی بگیره
بله بینر نجان ها لبر آواهی که جوان آواهین هری گرینگ کلا پالوی یانجی سبی تاریایی اف کتابه هانه یا قرال منوایی وقتی قرال منوا داد که جنگی داد که هلا روز آوای ولاتی خواه و ولاتی باو کالی خواه دیسا پاش و دستینه ایدی تی چرد که کتابه که وانی دیواسا دنویسینه قلا روشا جه وگرتی و بچه آوای وگرتی قال دکه بله از خوازم اف کتابه کو آنها هاتی نویساندن قسم کی جوار بخوینم که چه نویساندگی قرال منوا دبیجه من ولاتي آزي بدست خست از درباسي ويالي چمي آرسيني بوم من سبي تاريا حزانا و شوپا خست بن سروريا خواه من ملتجي بباجي بخواه گريدا بله قرال منوا قسمه کی وی نویسه وانی دبیجه سروان نوانه کود وی درباس دبه او هریمانه کو قرال منوا وگرتیه ناوه آزي درباس دبه ده تخمین کرن آزي هریما درسمه دیسه امرار دبینن دبیجه از درباسی ویالی چمی آرسینه بوم آرسین ناوه چمی مراده بویه هنگی بخ زمان وانه هنگی یعنی ناوه وی اساسی شخوا آرسینه و پاشه دبیجه من شب تاریا حزانا و شوپا خص بن سروریا خواه بله شب تاریا شخوا ناوه پالویه و چاقه بویه ناوه وی کراته بویه ام درباسی حزانا ببین حزانا ته تامین کردن دشتا العزیزه و اگلی وان درانایی هر وها شوپاجی پرتاگا ایرویی پاشجی دبی ملتش خو ملت زانین می باجی بخو وگریدا بینر هجا از خوازم بالا بوشیم سر نوکی نوی حزانا کو لوی هرما العزیزه و واد در دورانا حتی انویژن سمسرو و حتی مراشجی نوی جنا بالحزنا پرهیه حتی سردما خالدی اورارتویان دجی نوی جنا یه به نوی حزنا هبویی خلک می ازدیجی شخوابی نوی هنجی بکارتینن و هنجی تی بکارانین نها ورن ام هفره به دنگ اوزان گوره خریب دوست لسترانا حزنای گودار بکن و امی دیسا قلا سرپیهاتیا قرال منوا و وی کلا هانی بکی کاو کدین شوپی چوا لیشی هون لسترانا حزنا جانی گودار بکن امی جهنه کی واشوار نوا کلی بگرن فستان لخا مكاو بسر خدم مزه مكاو دو فستان لخا مكاو بسر خدم مزه مكاو عمري من دوين سالي دادو خدا توا مكاو امان در دور تاغي بله بینن هجا نه ام دندری آواهی کردن دیار کو آواهی گلکی کفنه از دوی باوریه دمم آواهی تی خودگین سردما خالدی اورارتیان شبر کوج کفری و جخرجاوی دیاره اجا اموا هدی بزیوره برای قدرجا خو بده کدره ام برای قدرجا خو بده چم مراد کو هند بینن چوا وکی اجدرهای کی وکی دی وکی کسک نوالا دفتل تی وی دی انش کو زیوره در باست به از خو بدم عالی و هوش خو دیمنه چم مراد بنره
Pere binen hecam kevin dre avahiye ki ev aviyahane tırba birdariye ku ji tahtê hatiye kolandin em dibînin ku ev ji du çaviyan pekte li rast û çepê me de diwar de hinek nîş hûn dibînin vana wekî mumdanka yê xuya dike bine vê derê du deheyî li vê derê yekê yê li viyalê jî du heb heyî ji xwe ji teniya ser diwar jî xuya dike ku vê derê wekî mumdank bûye. Tiştekî dijî bala min dikişîne vê derê biner hûn xaş dibîne abanajika fanatikên Ermen werkiriye çawa li ser kitabaya menûwa bi nivîsa Erebî fanatikên Müslümanan ew berhema dîrokî herifan diyî li vê derê jî em dibînin fanatikên Xristiyanan jîka xaş lê xistiye dibe ku ev macera perestekî 10 sal berê jîka ev xaç lê kola yani her xaçê ku tê dîtin nayê mane ku dîrokî ez vêya jîka taybetî dixwazim bala bişîm ser em dîsa dibînin ku ji gelek tirbê bîdariyê xaltî urartuyan ji çend çaviyan pêk tê vê derê de jî em dibînin dîsa hineke defînegerên maceraperest kanê ew tahta hanê kolayê ez tiştekî derheqa wan de nebêjim bînerên heca ez ê gotinê bêlim hêviya we ku kesê cî û warên dîrokî de herifînin tahrîbata lê çê dikin ji dêva min ve hema hûn serbest hûn bê çi hûn serbestin belê bînerên heca ev jîka tirbeke bîrdariyê ji wan tirvanan binere bînerên heca ev kela dêwasa heta niha meraberî wekiriyê hîn tevrî lê neketiye ku ser girekî û her wiha kelateke mezin û bilind hatî avakirin heger were kolandin ew çi binî derkevnî were ez bawer dikim hûn ê jî bi qasî min merak dike em hêvîdarin rojekê arkeologên ciwan yên Kurd werin vê derê û gonê xwe vegirin û dest pê bike cî warên pêşiyê xwe bikorin ji morîkan bigre heta em bêjin pêkeran û heta kevalên kîlî û derheqa dîroka me de hîn me em jê li ser wext bibin em li hêviya wê rojinin dibe ku wê rojê em bibînin dibe ku em qalbin jî dibe ku em hînkî ran ji nava serê ve her çi dibe bira bibe em bi kelecan bede wê rojinin. Belê bînerên heca dîsa em ketin tunelekê hema de hemû kelatên xaltî urartiyan de tunelên vî şêwê heye her tunelek xweseriyek wê heye hin jî xwe ser nişûv diçe devê çem xwe berde devê çem hin jî ji bo mebesta û lehiyê bi hatî kolandin ji xwe çemê muradê jîka li dora vê kelahanê a Paloyê difitile şik û guman jê tuneyî ku tunelê xwe berde de devê çem jî heye ji xwe hema em dibînin berdewamiya vê tunelê jî binere hema hûn dibînin ku min qala vê yekê dikir tunel bi vî awayî xwe berde de devê çem bi sedan metre diçe deka xwedê zane ev tunelhanê diçe ku derê derê min got xweşikîn tevrî li vê derê neketiye nehatî kolandin heger were kolandin hûn ê jî tahmîn bikir ka ew ê çi şaserê dêwasa ji vê derê derkevin belê bînerên heca niha ez em êdî tên dawiya bernama xwe li herêma Paloyê gundek heyî navê xor tê gotin ew gundê gelekî kevn navê xwe ji Hûriyan stendî ku dîroka Hûrî jî xwe digîne 4000 sal beriyan niha avan avanê em qal dikin bînerên heca tevdek navê pêşiyên me nin kitabaya ku me ser gavadin me ya menûwa me hinekî beşek ji wê ji wergera wê xwend di navê huzna ew navekî hûn navê jinê Kurda hîn jî huzna tê bikaranîn biner bînerên heja hinek helbestên Kurdî hatî nivîsandin dîroka wê zêdeyî 1000 salî ye hinek stanê Kurdî heye dîroka wê 2000 sal dihere ji nislekî ji kur bi derbasî ji bav derbasî kur bûyî û wî awayî derbasî kur û kur û kur heta kurê kura çûyî hatiye heta roja me îro hatiye bînerên heja dîroka me em qala 6000 sal
sal berê dikin ya nivîskî ku pêşên me xwediyê vê axênin em dinerin em wekî miletê Kurd wextê em qala dîroka xwe dikin em yekser qala dîroka mirovahiyê dikin wextê Kurdek qala Hizretî Adem dike her wekî qala bavê xwe şeşa hefta bike hew qas ji nêz ve dinase û hew qas nêzî xwe dibîne lewra ew jî êvê axêye Hizretî Nuh hakeza êvê axêye evana bavê mirovahiyê ku di hemû olên semawî de ji xwe wanê tê qebûl kirin bînerên heca hinek bûyêjin me heyê dîroka wê xwe digînin 3-4 sal beriyan ha ez ê yek ji wana ji war bibêjim bûyêje Kurda heyê dibêje filan kes bir ser pişta ga û masî sekinand di gorî baweriya Kurda dibêje dinya li ser pişta ga û masî hatî ava kirin bînerên heca tu tiştek ji ber xwe ve nehatî gotin navê hukumdarê gotiyan pêşiyê Kurda ê yekemîn navê qiralê gotiyan ê yekemîn Gamasî ve îdî famkir me got çi ev bûyêja Kurdî ya ku dibêjin te ser pişta ga û masî sekinan diyê navê qiralê gotiyan Gamasî masî di Kurdiya berê de tê wateya mezin yani gayê mezin lê di nava demajoyê de ew bûyî wekî masî hatiye di nava civakê de hatiye rûnişandin ew kevala biborîne ew kitabeya menûa miraberî wekir bînerên heca ew heman demê de tapiya welatê me yê devayê we dîtin ev hemû dîroka welatê me li ber çavayê eyan xuya dike û tapiya welatê me jî li ber çavayê em me heta ji destê me hat me dîroka kela a Palûyê û her wiha bajarê Palûyê û her wiha serpêhatiya vê kelê çi çê bûye çi qewmiyê di nava nîvsahetekê de ancak me ew qas karîbû ji war bigota lê em baş pê dizanin dîroka Palûyê ji vêya zêdetir belê bînerên heca tapiya welatê me li ber çava eyan e li tapiya welatê xwe xwedî derkevin em ê niha xatirê xwe ji we bixwaze li cî kidin em ê xêratnawe bike heta bernameyekê dinê bimînin nava xêr û xweşiyê de hûn sax em silamet bi xatirê we